Zun ni som panga Times of Mizoram clear tu te in lo dam thaim Jiribam buai na chuan ziom lam alapan theilova Jiribam kalinagar huna mar mizo dor pahni hal ani nuwa achan le na niom tak kan threle a butang khal khwa meitei in mi chu Zun ni som pali jingdar mi vel khan hal ani inan hal te hi senjam sanatom ba meitei le wahengbam moina babu sing te in ani butang khal hi boro bekara subdivision huam chunga ani meitei te chuan Assam Rifles te puchian na turan zong renga butang khal meitei te hian Assam Rifles ten in thiar chuak tura an norwanga an in le local san an ni thu an soi Assam Rifles te norwanga chuak ni lovin thi hawanga tlanchia an ni reng sia nar hwaya phatna bolowe Manipur Police le CRPF te chuan Zagrador Part 2 SARS operation an naya in tina lutin in somni vel atangin miring omte an endika miza somni vel an ni na enfia ani Manipur tlang mi te ta tur ninge ye hiat drone le man rodang te kai golem kip gen kum som ni pasari hengsat kip gen afa pa hne na tangin Assam Police ten an man sak kai golem hian Guwahati 6 mile atangin drone manrua TB30 intelligent flight batteries som le thil dang te ala a Assam registration motor AS01FU 3927 mangin National Highway number 27 Guwahati Silong Silchar Rota akala report andon angin Special Task Force Assam Police te chuan Sonapur toll gate lo ti dingin an manta ani akuta tang hian poisa fai cheng nwai thumle singli an man sakbok heng manrua te hi Manipur nambuai na ne na inzom ni in Assam Police te chuan an ngaya khaigolen hi Gamgai Village Kangpokpui District Saparmeina Police Station huamchunga mi ani a chuwangin athil ken te hi ek semte be na tur ani nge yang hetia omzenei lova ahan thamral tamai hi au yom ngot mai A Central Intelligence Agency recently tipped us off that a Manipur-based terrorist gang is likely to make an attempt to procure equipments that may be used for sabotage activities. So we geared up our intelligence, and this morning a team of Special Task Force of Assam Police intercepted a Manipur-bound vehicle at a place called Sonapur in the outskirts of Guwahati city. We apprehended a youth from Manipur, and we found some equipments, especially 10 batteries, 10 numbers of batteries which are used for drones. We have detained him, we have seized the equipments, and it appears that a terrorist gang from Manipur is trying to procure drone and other equipments. They want to have drone capabilities, and they were trying to take it to Manipur through Guwahati. Anyway, we have registered a case, and further investigation is on, and we will let you know when we are done with the investigation. so chair lei tu te tunaya kan film khurangaya Jiribam buai thu apo so chair phurkwal vel dana luile khomwal kongzo tu te ifim khurtlang ang u tuemon he na tanga so chair kan valain lir thei pakhat manga kan kal na tur pante hi ahim lova tin alai tu le aphur tu hi mithumun nilo ram se direct destination kan tumram pan ngal te hi reportam chuan ahim lo le ani chuwangin report a oma konglaka anlo chang ani point alai tu le aphur na motor te adang to chuan mannal ahara ninhi nithum vel emo nili vel nuwa kan tumram pan chau bokila changfu har takani don ti chiang reng Thadou Students Association in Remna Andu Thadou Students Association General Headquarters chuan Jiribam District chunga namtin ten hena ngen na siamin Jiribam Peace Committee in Peace Accord point som alo duan to tekha soihawati lotinani theinan dokan forum platform siam andu thuan buang
manya kan puan tak ang khan may nili sang ni som ni pali khan Jiribam Peace Committee chuan an kum khatlin den chenin meeting an naya remna le muan na theina na an thu thlungte von nun zel anin tiam tharle ani amaro chumei ni som palia seigolen singson phaitol khomi chu chinriat lovina bowa mei ni som pariata ziriluya arwang hu ania arambai tengol te kuta thininge ya hriat ani seigolen singson thi na hian mei teiten Jiribam Peace Committee thurel anja lojia en tira Peace Committee in ma ala zuilova buaina in mungtan ta voin thlengin mei teiten soibam sarat kumar thina kha Jiribam buain tran na nga tarlan antum ta charchara civil society organizations le district administration DC le SP telna Jiribam Peace Committee chuan buain tran na seigolen singson thina chungchang voi khatma anla soirilova indigenous tribes advocacy committee ai tek chuan mainstream media te ma thudik apuang chuak ve mek chawani waisen taka kan soitur chu hei hiani soibam sarat kumar singh kha tlang mi kutathi ani si chuan seigolen singson thina thubalak na ani ti mai turani Thadou Students Association chuan remna le boruak tha siam tuma Jiribam Peace Committee malak na lom oman ti a an thurel anga mala chunjom turin an thu tani tin buaina hian tu namtan ma mason na athen lova mi zongjong chu tharum thona bansana nun phung pangai aom le theina na mala turin an sombok Thadou Students Association General Headquarters press release hi a copy kan huchia lova chanchin buai ni zia kan soi ve mai ani adikani ngai chuan andil ru tur hi rindan om thaya Jiribam district hi tlang mi te tan han chu vek ngai na om lo tlukani a mei teite chuak vek po ni ila atam ber muslim te ham that na tur lekani tin mei teite hi chuak vek po ni ila Jiribam khopui lwa khat tur tlang mi kanom don lo boka Assam Mizoram le Manipur district thang sanga tlang mi te Jiribam lwa lum turin kan kalbum emo kan rok arinom chia lo bok chuwangin Thadou Students Association hian Jiribam lama buaina hi antan tlang mi te tan lok nan mu chia lo ani mai theya remna du hrim hrim chuni se district danga po remna lam hoizong in ke an pen nge yanga Jiribam district ero politics football hi khelmual adang ta deu ni in alang Jiribam district a hian voter mi sing ni sangsari zaruk som ni pani an oma kum sang ni som ni pani state legislative assembly election a khan vote sing ni sanga zathum som ni pathum atla a muslim pa asap udin chuan vote sing khat sang ni zathum som pathum mu in mai tei pa Jiri Buddha Chandra Singh chuan vote sing khat sang khat zeriat som pua pasari a mu a candidate pathum na in vote sang khat za som pathum a mu ve bok vote percentage en chuan muslim pa hian 46.21% ala a mai tei pa hian 44.65 a mu a anin nai hle mai tei te hi voter sing khat velangai anni a tlangmi sangthum zanga vel an oma adang zong chu Bengali muslim anni tila adik ome tlangmi population sangthum atanga sangthum zanga bor vel lakin a district pumpui lak kantum chuan a harsat viau arin oma chuain kandel ramte Ferzol district a rin lu ani thainanan nor hi afu ber arin oma amaro chu kan bazar kong puyani tlata tlangmi te tan hun poimo ani ti ero kan phahau lo mai Biren Singh Sarkar hian meitei mi puyatanga bang turanorna natak alatok lova achan chu sarkar malak na anlom wangpo ni lovin anma ni le anma ni politics sila inti boy andu lova tin Biren Singh ai thil ti theizo thak tu tur hi meitei politician zinga beisei tur an omlo ve boka Congress party a chuan tonthriat nga tak tak Manipur tribal tepon Biren le aho te aya handin jok tur chu an nge yang election ala hun lova kum sang ni som ni pasari Manipur Legislative Assembly election emo kum sang ni som ni pakwa India general election ahu hova election nei masak berna simultaneous election hun tur nga mai lo chu politics thila han nor chiam tur tamlo Manipur sarkar kan ti mai tuna thunai na keng ko tu hi Biren Singh nge chief secretary le DGP ti chu zonal yan tak ani meka
Lok Sabha MP Thamthar Bimola Koizam Point atu bernge sarkar khalvir tu ti chu azo nani tlang mi ten biren le ahoten andu dan in thunei na an mangni in kan ngaya chuti line mai te chuan DGP le Security Advisor chu thak an phut ve mek Jiribam boina hi DGP Rajiv Singh le Security Advisor Kuldeep Singh tein thla da wang nei nan ngaya mai te civil society organization zongjong deu tho chuan báng turin an phuta ani mai te ta na an chaklo na chan lian ber chu DGP le Security Advisor te hi an ni lo thei lowa law and order thei top chuan an king ko nin alang amaro chu athok tu zongjong deu tho mai te an ni a an thupek zongjong in zom a hlo don lo mai te CSO te du anga DGP le Security Advisor thla kan ni vai chuan kan tan van pui chim nen ain hat om lo ve heti lai hian Manipur Naga Civil Society Organizations te chuan Union Home Minister Amit Shah hena ngen na an siama Barmaram atanga lutte thonlet vek turin le Indo Barmaram rule abik takin kamjong area huam chunga Assam Rifles te lachhuak turin an nge nani Barma sipai sarkar in North East Helpol NSCNIM le Alpha Kem te ati chiat nuwa Barmarama omte nasa takin harsat nan toka Helpol tam tak chu pocket money tuakin anin love lop mai ni in Assam Tribune chuan tunma deu khan report alo siam to a Assam Helpol United Liberation Front of Assam Alpha Arabinda Rajkovale Anup Chetia fraction te chu Assam sarkar nen agreement an ziak to a Alpha Independent Pares Barua Tero sarkar nen anin dormek NSCNIM lampo Barmaram chunga an khosalei thei to lo ani mai thei Manipur Naga ten Ramrishula Assam Rifles duty te an chim tatlat hi ngai to azui tura omani Rongmei Naga Council Manipur Gainong Long Oinam Long Luangrian te chuan Jun ni so palizir tom ni khan ngen na an siama National Highway number 37 dunga Rongmei te chunga harsat na siam lo turin Meite le kuki te chunga ngen na an siam chu mai du tok lovin Manipur sarkar le district administration te chu National Highway paltlang Rongmei ten harsat na anto lonan ven himna peturin an phut bokani Meite le kuki te nun na ya lubing niom ang zia zanga veng himna an han dilbik hi inti engemo vela po akalibar niam thak lulai dewani Manipur Police le Central Force ten mipui omna khwale boina hun tepo anven he lolaya National Highway number 37 Kongdung Zongzong Rongmei te chau veng turin anvil lo topang